Kumshibinta Banrakhi ke International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Lenigasni Banyale Prasha Yakajindi Drugs Hashitalup Kapurthai Kabaha Haka Arpun Rhetoric Ujilli Kata Kasni Utrai Nakaliang Ko Office Trikam Ko Office Donka District Social Welfare Officer Riboy District Kalapulong Yak Program Ban I Jingikai But Ban Pynlong Paidbah Halor Jingsniew Drugs. Ia kata program la Pynlong mentakasni ke arpo arterik Jingsniew arjar arpo ar haying dorbar hall yau maulong nong po. Hakate kasni la yo Jingpynsngewthuh bat pensyai Paidbah nakakong Kharshandi District Social Welfare Officer Riboy District Halor kamat Meghalaya Drok Prevention Policy arjar arpo ar bat la yo ru Jingpynsngewthuh nakaliang ketanak pulit Halor kamat Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act khatkandai spa prapasan da Deputy Superintendent of Police Crime Branch uba B dengan Bat layo ru Jingpynsngewthuh Halor kamat Mental Health nakakong B Pamshong Psychologist Civil Hospital Riboy District Nongpo bat syu layo Jingpynsngewthuh bakam sani bha na usamla meban taryang ubade uway niki samla ubala kerni hau drugs bat ubala la ban might nakate Jingdi bashir khay Nalor kita kinongkren layo don lang hakate kasngi da Reverend David Jamir ubaderu Director Wisdom Rehabilitation Center Umdihar kilong kami longpa bat kikun samla. Hakate kasngi la samru iki kusnam shiki kena school ki bejab haka jing Yakob Drodur bala Pynlong da ko office jangka Dswo. Menangkap yang dari Jingpynsngewthuh. Kilong ki menangkap strategis gabung Jawa Tengah, terlibat musuh, Jawa Tengah. Dia pun nak dia tu. Lihat si saya nak untuk kita tu, kita try kita. Kita orang bunuh kita, orang bakiru, kita asal macam. Ini yogi orang bunuh, akan mengatur uang, nangka. Few percentage kita menangkap yang cooking, but inhalants through all India level mereka 0.07%. Itu hanya berpihak asal naik kelas tu, berpihak konsisten sampai kerja asal orang masih juga orang biasa. Kalau ada kota me Pynlong ini, orang penting menghabdi pembasian aksi. Let's say, life part kali kerja. Tengok apa mau berlatih khas pak life part. Ini kita ni kerja terus pak ini. Saya nak deh ini betul nanti. Saya sorry sar, tu orang apa itu, begitu, benar. Hoi, boleh muai ni kerja kami kepak, ni apa lagi? Boleh muai ni boleh duna, ni apa lagi? Boleh mihap tu se extra sendiri pak. Pun kini orang lesi orang madam ni boni di Drok si dalam cerita tu. Kita ni kita society lesi bon ba, lesi Drok si orang berkedai kanser for society tu. Muka manusia lesi PUE suspek unu siapa bah lesi don kiri orang ba penting lagi tapi bah unu nak. Kawan ke Jingsniew tenat, kawan ke Jingsniew relax, ke Jingsniew jah ke Jingsniew slide. Ngangai PUE hai pun sama, hak balik kong in persang, terhiyo kita ki positive reinforcement hak Jingsniew je perkat ki jauhi, hak men ke jauhi, kampun ki one kata loss of control kan one ke Jing do no ban te lah kami lagi. Takadang kapoi hadu pun bakawan ga isang bandi man kasi.